Kubor nagaslem jong unongsan hima. Ngingiman naga sinong murthut ka bahap ko ka ilka ko ka nartiang konstitusi. Marta ngiwan sini nomor ngingi ba kajing kumolong minta gede ki minta gede ga reservation kursi. Tingi wan sini ban kersan dem ya ba dan nomor dem I kita bolong ta lawat jong geri. Ban nyelam ngingi ya kejajun riu. Ai ngingi sya gini senam beladat kin. Nomor ba Omdan sisa kita kena ngilam, kita kerau, bukan dalam ya kejat penriu jongi. Marta ngiwi bagi kun semla, kun semla pule, tiba denjar tiba jengmat macam. Kowe ru nomor kita semla gua pule, tiba don akti jongi mule. Nara kimpas pa jaga jaga dikri ru iya jaga kam. Andai itu buat kibam par itu buat kibla par hai dikri gila dep jaga training kimyo jaga kam sokat nomor kata ni legal yang senang jungi nomor satu niwan ni dari musim bersangkya ban kesan lemnya baden nomor kata nihap nikwaru ban keren mo bangi rungin partai legal yang ka konstitusi yang nomor man kesni bangi pek yang kubar ngimdon ngim UI ba Kanini kalau konstitusi Kanong wat ya bun? ni jebun ba niwan arti liga bos ban lai tali kediri Laju kasnong hi. kata kan tuh murtut nongdhar masukir sunul tem timo gobel itu Piwan hang ne don mono ba pha ne diwan nak jingmon sama. ngiwan nagamon lajam Mono pi tip chai ba badan chathan hang ne. Mono ba thu pi ngitip nomor wangi pek mobile mo man kesni mal tang UI gin kamdon ba ngi mono hanre hawangi pek jagane ngi UI tengi ngir ngi sokya ngi ya share lang perlok kibadon hasnong haki marjan senong jongi tengi ong dalam tangin penbej nak wei kesni bangin nyelek timar tolong pecengai te kebai kali rubet kerem tegam tang ya mi na ga wei kebut bangin ya phak no ga bos nang bangin khamjam kebai kali tegam tang wan no sini daga bos tengi khamjam dar kebai kali tengi ya wan no ta Wamele jung pi doi mono nak tiang family jongi dai uma sia halang hat si pi sat kan ni masnya bun kerlam ya kene. je gani ngempot ya ban keren do kewe ro ngikwa ba family ban borom dengi bolong ro deputy chief minister te mu badan kabar tengi kerpat ken ya ba urun keren lem na banta kikon kerjat kebedai ha konstitusi jong umdai gin ban siap menti haba ulayo sngo gol wan ulayo I bagi jing iki kelong kene keton kejing sokya na banta jong iro haba kawai kejing kit kya ma ba masnya balang dhar ulong buru kit kya tang kejing kit kya jong tang ga dai ke ba mentoi tang yu te kata ladang tang ida wa ye kesurok te ukloi ban pendap ka henre haba UI bat kan ni kejing iki inta na banta ka reservation policy kepada kalawai jang kejat menriu kalawai jang konstitusi jang balai pat usnya menti ukran na ai sang kata ngagar pan daga baburam ya imas na bahalang dhar hoilong deputy chief minister ba in jaram ban keren lem na banta kene ka isu khnang ma kun samla kun pule yang kata kathan mungkin singa tenan ba maki kilajet yu Toh. bat bala penjawab Boleh sebun.